Od rušenja stare kuće u Idrijskoj 53 u zagrebačkoj Dubravi do prve prospavane noći obitelji Jelušić u novoj niskoenergetskoj kući prošao je 421 dan. Peteročlana obitelj manji stan zamijenila je komotnom kućom koja će godišnje za potrebe grijanja trošiti oko 40 kWh po metru kvadratnom. Usporedbe radi, prosječna obiteljska kuća građena klasičnim materijalima troši gotovo 150 do 250 kWh po metru kvadratnom godišnje. Uselili su u potpuno funkcionalnu kuću, no neke detalje u uređenju interijera i eksterijera Jelušići će dodavati u hodu. Ne žure, priznaju, uživaju u dotjerivanju svog novog doma sada kada su konačno uselili. Iscrpljeni, ali vrlo zadovoljni, osvrnuli su se na 14 mjeseci dug projekt izgradnje. Od prvih skica buduće kuće do prvih radova na gradilištu prošlo je oko 2 godine, ali Renata i Marko reći će da je njihova priprema trajala godinama. Ideje su skupljali na putovanjima, u časopisima i na portalima o arhitekturi i dizajnu. A onda su pristupili ovlaštenom arhitektu koji je isprojektirao modernu niskoenergetsku kuću prema njihovoj želji. A želja je od početka bila... Nama nije bilo zapravo pitanje da li ćemo raditi niskoenergetsku kuću, nego u kojoj mjeri će ta kuća biti niskoenergetska. Da li će biti pasivna ili će biti malo sa labavijim nekakvim uvjetima. Na kraju se nismo odlučili za pasivnu kuću zato što želimo dosta imati veze sa okolišem, sa prirodom. Ne sviđa nam se onaj dio kod pasivnih kuća gdje je kuća hermetički zatvorena i prozračuje se samo ventilacijom. Znači, jedan od osnovnih razloga zašto smo uopće se odlučili iz stana prijeći u kuću je da budemo bliže zemlji, bliže prirodi, da budemo slobodniji. Tomislav Rukavina nije bio prvi arhitekt s kojim su razgovarali, ali je prvi arhitekt kojemu oni nisu morali objašnjavati što je to niskoenergetska kuća. Odmah su kliknuli. Pa što se tiče odabira materijala, ja njega uvijek nekako ostavljam za malo kasnije. Upravo radi toga što je prvo nekako potrebno definirati sam projekt, sam raspored prostorija, izgled kuće, vidjeti koji su nekakvi rasponi i koji uopće materijali dolaze u obzir. Tek kad imamo načelno, ajmo reći, prvi skice kuće, onda možemo vidjeti šta od materijala dolazi u obzir. Kako smo u samom startu razgovarali o tome da će kuća biti niskoenergetska, štedljiva, tako je Itong od početka bio jedan logičan izbor. Ni s prikupljanjem potrebne dokumentacije Jelušići nisu imali problema. Za razliku od svih priča gdje ljudi se prime za glavu i kažu da imaju probleme, nevjerojatno, mi nismo imali nikakvog problema. Čak što više, ljudi su izlazili u tim službama Plinara, Elektra, općina, izlazili su u susret, što je mene jako iznenadilo. Čak su određene stvari određivali u jednom danu. U odabiru izvođača radova uvelike im je pomogao savjet i iskustvo nadzornog inženjera Rolanda Lehunšeka. Od 11 tvrtki s kojima su pregovarali, u uži krug ušlo je njih 3, a odabrali su izvođača s najviše iskustva u niskoenergetskoj gradnji. Ipak uz glavnog izvođača sami su dogovorili neke podizvođače. Na gradilištu je radove izvodio ukupno 71 radnik. Glavni kriterij odabira izvođača bio je... Da bi imali što manje nezgodnih stvari, bitno je koje ljude se izabere za projektante raznih vrsta, za izvođače. Znači, pažljivim odabirom tih ljudi koji su jako važni u gradnji kuće, si riješite pola brige. Znači, dobro je da ti ljudi znaju svoj posao, da imaju dovoljno iskustva, da su odgovorni. Znači, ne može se gledati uvijek naći ću najjeftinijeg izvođača, jer taj najjeftiniji će poslije koštati možda više jer će raditi neke greške koje se moraju ispravljati itd. Danas, osim Jelušića, širok osmijeh na licu ima i nadzorni inženjer Roland Lehunšek. Što se tiče naručitelja gradnje, obitelji Jelušić, oni su vrlo simpatični, dali su maksimalnu podršku u izgradnji, ponekad su bili malo i prezahtjevni u nekim stvarima, ali sad vidim da i nisu, jer je to na kraju rezultiralo na dobro. Ti detalji na kojima su inzistirali vrlo su se lijepo ukomponirali u kompletnu kuću i mislim da će im biti zadovoljstvo boraviti u njoj.
Jelušići su predstavnici nove generacije investitora. Ekološki su osviješteni, dobro informirani i vrlo zainteresirani za svaki detalj u procesu gradnje kuće. Od samog početka nadzirali su radove i pazili da se izvode u duhu zelene gradnje. Tako se i prilikom rušenja stare kuće na njihovoj parceli odvajao materijal. Dio materijala ponovno je korišten u gradnji, a dio je adekvatno deponiran. Na temeljnoj ploči, debeloj 35 cm i teškoj oko 120 tona, podigli su armirano-betonske zidove podruma. Kako bi rasteretili prostor nadzemnih etaža u kojima će boraviti najveći dio vremena, Jelušići su u podrum smjestili radne sobe, strojarnicu i vešeraj, te rekreacijske sadržaje. Posebna pažnja posvećena je kvalitetnoj hidroizolaciji ove ukopane betonske kutije. Sama izgradnja konstrukcije kuće bila je najlakši i najkraći dio posla. Puno povjerenje povjerili su izvođaču radova i tvrtki Ytong. Najveća prednost Ytonga je termoizolativnost, što je jedan od osnovnih preduvjeta za postizanje niskoenergetskog standarda. Ytong sustav gradnje spada u modernije i manje zastupljene načine gradnje, stoga je izvođačima na raspolaganju stajao Ytong instruktor gradnje. Projekt od nekih cirka 300 kvadrata, 400 sa terasama, podrum, prizemlje, kat, gdje je naš sustav Ytonga i multipora prepoznat kao idealan materijal da se postigne ono što je investitor želio. Dakle, zidovi su debeli 30 cm, na njih će ići multipor 20, dakle zid je 50 ukupno. Bijeli, odnosno Ytong strop će biti krovna konstrukcija. S obzirom da je projekt u konstrukcijskom dijelu dosta zahtjevan, ima neke konzole, 2,5 metra na ulazu i tako dalje, onda smo se odlučili za međukatne armirano-betonske konstrukcije 16 ili ne znam, čak 18 cm debljine, jer je zahtjevna konstrukcija. Inače, kod manje zahtjevnih konstrukcija, dakle kad se radi o manjim rasponima, u pravilu koristimo Ytong strop kao međukatnu konstrukciju. Jelušići nikada nisu dvojili hoće li kuću staviti pod ravni ili kosi krov. Kuća s ravnim krovom ima povoljniji faktor oblika od kuća s kosim krovom, pa je to ujedno racionalnije rješenje u pogledu uštede energije. Ravan krov prije svega zato što dobili smo manju visinu samog objekta, a drugo, de facto dio ovog krova će nam biti terasa. I dobili smo jedan prostor koji ne možete dobiti u prizemlju i na zemlji, zato što ste tu uzdignuti od terena i jednostavno imate tu jednu vrstu posebne intimnosti. Za postizanje niskoenergetskog standarda nužna je dobro isprojektirana i izvedena termoizolacija, povoljna orijentacija i faktor oblika kuće. Važnu ulogu imaju kvalitetni prozori. Jelušići nisu mogli odoljeti velikim staklenim stijenama u dnevnom boravku, koje su arhitektu predstavljale pravi izazov. A što se tiče te stolarije, dakle ovo su stvarno velike stijene staklene i to klizna vrata. Tu smo htjeli napraviti isključivo, ajmo reći, u stvari zadovoljiti neke svoje osnovne postavke. To je prvo naravno da je kvalitetna stolarija, drugo da sama stolarija diše, to znači da dolazi u obzir samo drvo. S vanjske strane smo izabrali kao zaštitu aluminij. Ukupni toplinski gubici kroz prozore su oko 50%. Zato prozori u niskoenergetskoj kući moraju imati troslojno staklo, slov i premazom i kvalitetne prozorske okvire. Najvažnije je da su pravilno ugrađeni. Toplinsko-izolacijski sloj od multipora neprekinut je duž cijelog toplinskog plašta, a potom je izveden završni zaštitni i dekorativni sloj. Jelušići su se odlučili za tamniji ton fasade, a stručnjaci iz Rufixa osigurali su dodatnu zaštitu završne žbuke. U unutrašnjosti kuće brzo su rasli pregradni zidovi i paralelno su postavljane žile kuće, instalacije. Cjevovodi i kanali za podno grijanje su učvršćeni i izjednačeni kako bi se osigurala ravnomjerna podloga za prijanjanje izolacijskog sloja i suhog estriha tvrtke Fermacell. Ugodnu temperaturu u prostoru održavat će automatski sustav, a toplinu će pumpati srce kuće, strojarnica. Radijatore je zamijenilo podno grijanje i ventilokonvektori tvrtke Daikin. Na pripremljenu i suhu podlogu postavljen je uljani hrastov parket domaćeg proizvođača podnih i zidnih obloga tvrtke Galeković.
Drvom je obložena fasada i terasa ispod koje se nalazi cisterna za skupljanje kišnice. Cisterna će periodično moći prikupiti ukupno 110 kubnih metara kišnice koju će Jelušići koristiti za ispiranje WC-a i zalijevanje vrta. Interijerom i eksterijerom prevladavaju prirodni materijali u najsirovijem mogućem obliku. U kombinaciji s modernim materijalima čine zanimljiv spoj. Kuhinja je napravljena od nekakvih starih rustikalnih dijelova, kao recimo ova cigla, stari hrast, to je baš od stare hrastovine napravljen ovaj jedan detalj, pa do nekakvih ultra sjajnih i modernih, kao recimo prednjica ovih ladica, LG-ev srebrni frižider. Tako da se to sve skupa kad se ispremiješa ispadne jedan ovako zgodan miks. Smočnica je izgrađena od cigle stare kuće na čijem mjestu danas stoji moderna niskoenergetska kuća. Osim što je vizualno zanimljiv element koji odvaja kuhinju od blagovaonice i dnevnog boravka, vrlo je funkcionalna. Špajze je izvrstan prostor jer ima jako puno polica, a opet ne mora se otvarati razne ladice da bi se došlo do njega. U špajzu, makar nije velika, ali jako puno u nju stane. Stol i stolice u blagovaonici dio su starog namještaja koji je samo renoviran i osvježen. Tvrtke Lighting i Osram pobrinule su se da interijer zabljesne u najboljem svjetlu. Rasvjeta je vrlo raznolika i što se tiče vrsta žarulja i što se tiče izgleda, ali ovako u dnevnom boravku smo se odlučili za većinom bijelu rasvjetu. I ta bijela rasvjeta se dobro uklapa u ovaj sirovi betonski strop. Žarulje su ili LED žarulje, ili štedne žarulje, ili fluorescentne štedne žarulje, tako da smo jako pazili na broj vata koji koristimo i zapravo, makar ima jako puno različitih rasvjetnih tijela, ukupno nije puno vata. Od pamtivijeka je vatra predstavljala centralno mjesto okupljanja članova obitelji i zagrijavala dom i toplinom i ugođajem. Jelušići su bili odlučni zadržati i tu tradiciju. Uz Šidlov kamin nadamo se da ćemo ga vrlo skoro početi koristiti, jer evo, to je jedan od elemenata, u stvari koraka koji jedva čekamo ostvariti. Funkcionalnost ne mora biti lišena estetike, dokazali su Jelušići. Minimalistička kupaonica opremljena je Hansgrohe mješalicom i tušem s posebnom EcoSmart funkcijom. U kupaonici smo odabrali Hansgrohe mješalice jer su po svom dizajnu nama najviše odgovarale i po nekim svojim zahtjevima, a to je ušteda vode. TC kanalica zamijenila je tuš kadu, a za čisto uživanje poslužit će velika kada. U kupaonici nema perilnice rublja, ni košare za prljavo rublje. Prljavi veš odlažemo u kanal za veš koji direktno odvodi prljavi veš u praonicu. Jelušići nisu angažirali dizajnera interijera jer nisu željeli zadovoljstvo uređenja svog doma prepustiti strancu. Inspiraciju za uređenje pronalazili su na neobičnim mjestima. Ovaj krevet je kopija, ali ne drugog kreveta, nego jedne torbe koja mi se jako svidjela. Imala je ovakav isti uzorak i ovakve poprične nekakve pruge, onda smo to prenijeli jednostavno na krevet, samo u drugim bojama i materijalu. Kuća je 98% opremljena. U opremanju preostalih 2% Jelušići neće žuriti. Kako to ide kod svih useljenja i uređenja kuće, to je jedan dugotrajan proces, ali nismo zapravo ni htjeli sve unaprijed napraviti, nego smo htjeli doći, znači napraviti jedan velik dio, ali onda doći malo boraviti, živjeti u tom prostoru i vidjeti onda šta će nam se više svidjeti. Ovdje fale još i noćni ormarići, ne znam, i fali i tepih, nekakva eventualna fotelja koju bi stavili u sobu, ali dajemo si vremena. To će sad trajati možda, ne znam, mjesecima ili godinu dana ili više. Pred njima je dug period uživanja u njihovoj niskoenergetskoj kući iz snova.